Tipramotha Block Committee tai Gulahati Block Committee by jointly claiming massive rally come deputation sini through Block Development Officer Jampujala di Block 17 tarik 2021 18 point singtini deputation na thang tongo o point nongkha number 1 nongkha sini Greater People Land under Article 3 of the Indian Constitution number 2 nongkha joto government ni flagship program scheme tai joto development samrok village committee monitoring ni bisingtui supervision samungtangan nangnai 3 number kha je power station tabo ongoing je power station abo daki kema pairenai tai kaisa angke 4 number tongo general degree college tai other professional educational institution like PTI ITI aborokbo immediately set up ma khanai sub divisional judicial magistrate Hinaro subdivision judicial magistrate kuriko abo daki set up khani ni bagai singorok dabinar jakha kaisa permanent fire service station abo number 6 tongo abo bahaino Jampujala Takarjala Bazaro respectively abo set up ma khanai a subdivisional hospital Jampujala subdivision under immediately set up ma khanai okay number 8 tongo growth center and supermarket set up ma khanai Takarjala Bazar Gaboddi and Jampujala Bazar immediately Chinaro tabuk State Bank tongphono State Bank ni kuni ATM kuroi ai ATM no khuloruna ni bagai sing abo dabinar jagoro 9 number point community toilet 10 number community toilet should be set up at Takarjala Bazar Jampujala and Gaboddi Bazar respectively electrification current jotto uncover helmet adhesive lezo cover khlama khlanyai number 11 Sinaro set up an IUC Takarjala and Gaboddi ma khaina bo 12 number street light Omokar 13 number street light should be provided from Takarjala Bazar Takarjala Lampra Takarjala motor stand Gaboddi Bazar Jampujala Bazar Omayendranagar Bazar Bidihati Dewan Bazar Pramod Nagar Notun Bazar Sombar Bazar and Saslangkhati in and around respectively joto kisu Omokar 14 number all kind of atrocities committed on women brirongni poti je atrocities tomone abo ma stop ma khainai abo je dusirongno upojukto shasti maranai we strongly demand for filling up all backlog the backlog tongmar abo ST ni joto fill up ma khainai abo number 15 16 tongo all weather route link joto route link tumi discipline under Jampujala RT block abo improve ma khainai ebong abono joto kisu unconnected jagarago abo byabostha ma khainai village committee election sini village committee election taratari conduct ma khainai tamni bagai hinkai samung tangani ni bagai belai ekta usmut yang tongha aboni bagai dakti village committee election khanyan bagai kobok jaka
Engke o jaga 18 number tongo there should be 2 additional RD block under Jompuijola subdivision, namely Gabodi RD block and Omendonagar RD block respectively, by bifurcating of the present Jompuijola RD block for the smooth functioning and expeditious implementation of all development scheme in view of the public interest for 18.3 singkini Jompuijola video RD block sing Jombarana thangtongo memorandum o 18.3 singkini submit khanika memorandum nangkukmani jotonsin nangkukmani abole tam bu bahai demand tong job tonson nangkukman engke ek number political demand sini greater tipalen under 3 of the Indian Constitution. Abon sini permanent solution article 3 of the Indian Constitution. Abo bahingke singtabu pokbang tongmani depriving tongmani joti kisu sing depriving tongorok development yang tongorok ab greater tipalen ke samosti kisu possible ngai sin bororong existence survival mage abo saving nai অমন গাছিন গ্রেটার টিপলান অমন সিন সমস্যা সবচেয়ে কতর্ক ওইটা বিশ্রমণীয় তিনি জায়গার রক জায়গা তিনি বিসি বলতে ওর জম্পুজলা RD ব্লক নি প্রায় আন্ডার নি 31 টা বিসি নি যত ফাইয়া जों কোন বিসি নি দুইটা তিনটা গাড়ি ফাইলায়া বলাই जों মাস ডেপুটেশন মাস রেলিং বিসিনটো जों তিনি ডেপুটেশन না থাকো সাব ফাইল লিডার রক তিনি সিংহর তঙ্গ লিডার তঙ্গ স্টেট সেক্রেটারি বিসি কলাই আং তঙ্গ স্টেট সেক্রেটারি বুদ্ধ গেছিনি মানব দেববর্মা सेंट्रल मेम्बर ताई सूरज देवबर्मा YTF नि जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व अमृत देवबर्मा राकेश देवबर्मा पहर देवबर्मा अर्जुन देवबर्मा मानिक देवबर्मा ताई बुरैनि नेतृत्व सिन्धुकन्या जमातिया ताई अंजलि देवबर्मा ताई गुबुन नेतृत्व रगतंग तिनि তিনি ডেপুটেশন জারমান আবো একসাপ দা খাইজন পপতি ওয়ান সলাই জন একসাপ খাইজন खायजे संताव हाबखा सायमानाय आशा खलै एकसाप खायन हनै सिनि तो खाइजे तो बाहाय रक्ते खायजे एंका जों आमनो जों ग्रेट तेब आन्दोलन गतर थानाय एबं जों गेरावफोन दैमान जदि एक्सेप्ट खाय आंके जम्पुइजला RD block जे 31 बिसि तंग जागा बिसिओ हांचे पञ्चायत करं न तामनाय अनेक न जायां दङ उल्टा पुल्टा हाइनु जाय दङ आबरं तिले ताम सानाय हेके बुबा हाइ न दिमान स्मुथ खायन आबनो स्मुथ केरान खायनि बागै विलेज कमिटि डेभलपमेन्ट सामुंना स्मुथ बेबरान खायनि बागै न जों दिनै कंसन ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसार गसरते सेकेन्ड पॉइन्ट दङ आबनो ति कक सालायनि बागै जों दिनै बिनथनि डेपुटेशन ना फायो ताम निके डेभलपमेन्ट सामुंगा अनेक समय राज्य सरकार एडिसि सरकारनि कक बङर पावर क्लास दङ कनफ्लिक्ट दङ आबनो मिनिमाइज खायनि बागै जों दिनै डेपुटेशन ना फायो